Vanoi gamtina KUKI chate hozo se na bon chawin JINGKAH pha elha October ni sim som le thum Monday ni khuin zong JINGKAH THUSOH ngai ki du hite THUSOH ngai tau hite KUKI National Front ne alun Government of KUKI Land Information and Publicity hon asom thum le ni veichana Martyrs Day message cho zani October ni sim som le ni Sunday ni khuchun an Sodoh vinahi chuchi Martyrs Day message sun seina gamle nam dinga ke phaldo a nam sipai chengen tuni khu Martyrs Day hi to khelhonin kanam mite zosi ka zanau salam khin piuvien hidabang ni khu ei koi pi jingna layo ha chungnong pathin chu lopin zosi piuvi sumil thelo ni khu 12 October hi anamulim ta sa zaumta milun let ne lun KUKI KNF Supremo Leaderin KUKI nampi ngai luna di ta zin modbong Sadar Hills mona India Security Force khuna October ni sim som ni sangkhat zako som ko le thum ni khuwa thisan le ahin khu anapal do ta zia hi chini khu hi Martyrs Day tia in manjing uchu hi hitabanga gamle namadinga ahin khu kisan idlo hila KUKI nampi khunung ding gel khon zala hi chan din mun atu na hi tuni chanin anung zui namsi pai chengin akisumil pon aphu do hi chi nampi organizationin ama gel do nan nampi pun lap khai do na le aum talo LUNPU zabol nain gan salut zong akibol kinin hi pu founder president in adam laini khuin thucheng manluta ina da hla piuvin hi chi cho gul bangin kithol thimin bakhu bangin nunemin lang apa bangin limge chan hin khu mangin kain sung sangin KNF kangai lu joy KNF sangin KUKI Land kangai lu zon KUKI Land sangin kanam mite kangai lu joy an tin hi chi thucheng ho hi atha abia nam sipai hole KUKI nam miten ilung thim chiwa gilta gel do kin ding wa hong kita alang ki hi chule nam sunga khangtha hon atha abia gamle namadia pan atha abia lading le lazom jingdingin team na sang pen khe nei vi KUKI National Front KNF in thisan wat khat ki nei lai sia pu let ne lun founder president ideology ki chi pi jingding ato ban KUKI Land hi ni khu khat le mu te diu kinem pumin KUKI nam miten to theina lamsia panla khom jingdingin ibon chawin mo po nai nei vi tunia igen theina hin makhwa elot hin na diu ni khu igel do sau hen lang kinem le lo khila i pandet jingjeng ding okule hiji chun nam sunga to khom pi lam kai chengin jong nam pi kong i tol na wa kingai lut ki za tu sule kilung khara lung dila lung khom jingdingin ikiti mu vi pathinin KUKI nam sipai zo si le KUKI nam mi te zo si patheina athing se ni nei hlon pi jing tau hentin KUKI National Front ne lunin en phongdo vinahi Manipur thinglangam sung milong ho chen na khupi ho a Manipur Public Service Commission MPSC Exam Center hondo hinadingin All Naga Students Association Manipur hon government hingange na bolu vinahi Chandil Senapati Tamenglong le ukrul khupi sunga Manipur Public Service Commission Exam Center hondo hinading chun Chairman Manipur Public Service Commission MPSC hinga ngenan pelud vinahi Staff Selection Commission SSC Exam Center le ZNV Kangpopi Subdivision Hupsunga koi hinadingin All Naga Students Association Manipur hon Regional Director Northeastern Region SSC hingle Manipur Governor Zaikumar Bala hinga ngenan pelud vinahi Manipur State sunga rason card nei hozo sin Mera KYC kiti electronic no air customer online na kisim do chi neding vin Government of Manipur Noya Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution in Hetsan ahin bolu vinahi chuchi Mera KYC bol na dinga chun mobile number akimang jinglai khat ngai dinga hin chule KYC chu eima ta injong bailam ta akibol jing the hidinga hi Mera KYC app mangcha a chule Aadhaar Face RD service app mangcha a chuchi KYC chu kibol the hidinga hi chuchi Mera KYC app le Aadhaar Face RD service app chu Google Play Store akona download bol the hi Zanimasa Saturday ni khuchun mau council kiti mau CSO hole mau CSO chum hoto mau officers union ho kithuin mau tribe sunga student holding in career guidance and bol pi uvin school somlesaki akona simlai chapang agoma misang khat velin pan analaw vinahi danlemol zilna lo lampang zilna le civil service chule medical lampang hinlang sipai lampang engineering lampang chule SSC banking le to mun chum ho adingin lampi an ko mu pi uvina hi
mau tribe sunga alina lal ho themna china sangta nei hon chuchikin go na chuna chapang ho makhuding lampi hilna anane vine hi melhe BJP MLA ho New Delhi khopia popular government sim do ne dinga ga kalsung ho cho aban banin ahongkinung letau vin MLA Waikhem Chan MLA KHC bom cha chule MLA Susindro holoi zani Sunday ni khochun Imphal airport honglong kitau vine hi MLA Waikhem Chan in media home sang aholim na chun tukum sunge ya popular government Manipur state sunga kitung do ding hitai tin ama pan phongdo ina hi Meitei BJP MLA hon popular government sim do na dinga kimupi te ding go jing wang vin Bihar state sunga assembly election ding zi in union minister son chi BJP MLA hotsu kimupi numpo vin BJP MLA hotsu go bet a hongkinung le hitau vi ahin la BJP MLA hon mipi ho masang aholim na ho wachun popular government Manipur state sunga kisim do wading hitai tin aphongdo vin mipi ho masang aholim na wachun Manipur state sunga popular government kisim do wading hitai tin an phongdo cheu vina hi union minister son ekimupi nom lo wa hi le resign ka ke bol diu hitia an sei MLA Siam Kumarin media ho masanga IP hin sei ding hamti hi media hon agal dot jingo khat cho hitai Afghanistan le Pakistan gamgila hoin Pakistan sipai hole Afghanistan Taliban sipai ho na satain an ki kap tu vin Afghanistan sipai hole Taliban sipai ho gamgi a ki kap tu naw tu chung hi a hoi sipen hin alain Pakistan sipai ho mi som ngaligit ka kabli uvetin Afghanistan Taliban government spokesperson Zabiullah Mujahidin hin phongdoi na hi ahin la Pakistan in seina vachun Pakistan sipai ho mi som ni le thumin thina tuin chule Afghanistan Taliban sipai ho le anung zui ho thingnoi mi ho agoma mi zani velin thina to vetin Pakistan in phongdo vina hi Hamas thingnoi mi hon Israel mi mat ho tu jingkah langa hi ahin hlado dingo hitan chuchi Israel mi ho lim na a USA President Donald Trump in Israel gamsung vilna ganai ding Israel parliament a holim na zong ganai ding hi USA President Donald Trump cho Israel a kona ki pando a Egypt gamsung Saram El Sheikh khupia peace summit agalam kai ding hi Hamas inui mi hon tu ni kho a hlado dinga de sa ho Palestine thingnoi mi ho misagi ho min cho Hamas inui mi hon an pilur vin chuchi misagi ho chu hlado ite ne ding vin nge na bolu vin hi Egypt gamsung Saram El Sheikh mona peace summit cho USA President Donald Trump in alam kai ding hi Hamas inui mi hon hlado dinga misagi ho min pilur hola chun Hamas inui mi lubu khat Palestine thingnoi mi lubu khat Marwan Barghouti le thingnoi mi lubu adang ho cho Israel government in hlado dinga nompo vin hi Hamas thingnoi mi hon Israel mi hingna lai ho cho Gaza strip gamsung mun thuma Israel standard time jingkah lam nidan lia ki pat nidan gup ki ka sunga ahin hlado dingo hitai Hamas thingnoi mi hon Israel mi ahen na layu hi agoma mi som li leget hiu vin mi som ni chu adam na layu vin mi som ni leget chu athita sa hiu vi Israel mi ho chu Hamas thingnoi mi hon Red Cross so hin pi do wa Red Cross son gari gum gari sagi a hin po do wa Israel gamsunga hin po ludingo hi chuchi Israel mi ho khela Israel government in Israel sungkul sunga heno Palestine thingnoi mi ho agoma mi sangi vel in hlado dingo hi Israel mi athita sa ho thilong phobeb wang cho Hamas thingnoi mi hon tu jingkah hin pi do thelo mai theiding vin Hamas thingnoi mi hon phongdo vin chuchi Israel mi thilong ho cho munchom chi akikoi hi zin holdo na dingin phat lutjeb ding hitin Hamas thingnoi mi hon phongdo vin Hamas thingnoi mi hon Israel government masanga chuchi Israel mi ho thilong chu an cha dinga koina layo bargaining bol theina dinga chuchi thilong phobeb cho koiden dinga go na layo hite dinga gin mo hi Hamas thingnoi mi hon Israel mi ho zo si hin hlado so hilwa Israel gamsung ahung thlun so tingu lebo Israel and Palestine thingnoi mi ho mi sangni walcho ain hlado beb diwa hi Egypt gamsung atuni khoting le samna sim dingo hi ta to khilon chun USA President Donald Trump in gale tol ki chai tai gale tol abei tai tin zani Sunday ni khuchun an phongdo ina hi Israel sipai lubu Chief of Staff Eyal Jamirin thupon an bolin Hamas thingnoi mi ho chungin Israel te galzona ka changtaw vitin victory an phongdo tan hi sipai tha hat na zale lamkai lubu ho panla na zala
kumni sunga le to la chi hla nunga Israel te galzona ka chanu hitin Israel sipai lubo Lieutenant General Eyal Jamirin phongdo in hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in jong thupon hin bolin military campaign ki China ipoi melmahon Israel do na dinga kitha sim ding agodo hitin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in phongdo in hi thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawini khupa